Economics and Statistics amadi DIPR gi mapangal kangkhathana ba thabak paikali haina Chief Minister okram ibobina haikre Lampel gi BRTF faudna sali balambi asi sahi kya gi mamang dagi samlat tabana ka hen phibam soksile ngasi phawba mari leinaba singna mieng sangri Mieng tabriba sing taram nok sebelum na pausan no pizri Economics and Statistics amadi DIPR na low riba thodang asi yamna muru oi Department ani asi mapangal kangkhat anaba thabak paikhatli haina Chief Minister okram ibobina asi Lampel Pata leba Directorate of Statistics ki Administrative Block amadi Auditorium sangabagi thorom haikre Mana makata na haikibada Directorate of Economics and Statistics na sahi gi piriba report ki data duda mieng thamlaga Matang sahi ki thabak thorom kaya yathulibani Department asi ki thabak thorom sing asi yamna section bisangi haiki data mayam sinse koi mioi basi soi daga mandar digate adugo mayam na bibi ba ai sai department si ate department dauna mayam na yamna new recognition yamna marui lobi judasu yamna marui ba amadi data se except akoi printing mistake ta karega ate natana masida bibi ka data si soi me ya data natarina masida base laurga akoina akoi social economy ki kali ama factor ama leiba nama marui na agoi da gst pise masida base laurga calculation tawda bina masigi figures ni soi me ya data department na the responsibility mayam si ko ya understand today ya no pay department si strengthen tabulaga ko state economy survey da ai ya kuna sida mayam ke pamina state se ya mission ni fibo water paraga ya sati lega adu ya progress ko state no na ko mayam Ngasi ke thormadu da Deputy Chief Minister Gai Kangam Economics and Statistics ki Minister Francis Ngazopa yauna makok thomba official ki asu surgaki Minister Francis Ngazopa na hakibada department asigi award pe staff leribasi menkhana ba yamna kana honri porom pata sariba Economics and Statistics ki institute asi sahi asigi jun thada sangana ba thorang tori haike Deputy Chief Minister Gai Kangam na mong maril naiba sakot thorang ki thabak ma paikat pamatamda Hana mato karamna thabak adu paikat kadagi haiba sining thina khanba tangai fade haike maru se economic statistics maru ko se DIPR information departments ani se koi sasida lucrative koi ki hai ni minister natara officers mari portfolio speed ka participant hosting no maru hatsara ya atu ni mana masih ya aku upah ada planning proper planning untuk development asset masih upah dengan itu ngamai Amaram the Chief Minister okram ibobina ngasi tael pataleba Manipur Science Center da Mirror Magic Gallery hangdopagalwena Manipuri lol tambada hena khudong sagadaba software ahum launch tawkre Science and Technology Department senior pangthopa thormudu da Chief Minister okram ibobina haikibada anoba technology ke apothorliba si thagatpam thoi Science Center si ukhrulamadi Churachampur da suleire district khudimakta lehna honari Mirror Magic Gallery ne mahirui singh da anoba technology utpangam lagani haike Television help us to realize the difference between reality and illusion. But let me assure you that the railway line from Ziri to Tugol is an reality and not an illusion. And I am happy to say that the Department of Science and Technology is not only working improving the Manipur Science Center at Dian Park in Park, but has also taken initiative for setting up of
2 district science center in the hill district of Upur and Susanpur. At the same time, we propose to have 1 science center in every district of Manipur. Ngasi ki thormatu da Social Welfare Minister A.K. Mirabai, NCSM ki Director General G.S. Rantela yauna mari leinaba official kyana suraki. Manipur Sarkar na lambi thongda hen mamiyang sangli haina miyam tinba mafam amadi media da tattana phongdolabasu Imphal ge khoibada leiriba lambi kya gi phibam phattana leiramba Istv News na miyam gi interest thizinbada thengnaba leptri. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯆꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯁꯣꯝ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ 0 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯄꯥꯡꯅ BRTFꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ हाइरिबा लंबी असी चही मरी मंगागी ममांगदगी मरी लेनबसिंगना येंगसिनबिदबदगी नोमनोमगी फिल्म सोक्सिनबा हेंजिलकली हाइना लमदमदोंगी मियामना ISTV न्यूज़ दा फोंदोरकली लंबी असी नोंजू थागी मतमदा इसिंग थुंबा अदुगा निंगथम थागी मतमदना उफुल का हेन हौबदगी लंबी असी दा चटपदा मियामना खुदोंग चादबा क्या मायोकनदुना लागली हाइरि चही मरी मंगागी ममांगदगी लंबी असी सेमजिंद्री मरी लेनबसिंगदा खंगनख्रबसु ngasi फावबा हन्ना फावबा येंगबिद्री हारि स्टेट की फंड की सनफम फावबा नेशनल हाईवे की लंबी सेमबदा सिजन थोक्तुना लेरी मरु ओइबा इम्फाल की 0 किलोमीटर द लेरिबा लंबी असिदि ngasi फावबा सेमजिन बिद्री हाइना पेंदबा फोंदोरकली मसिना मरम ओइदुना लंबी असिदा चटलिबा मिउइ क्याना नोमनोमगी खुदोंग चादबा क्या मायोकनबा हेंगलकली हाइना मखाताना ISTV न्यूज़ दा थमलगली एक्सीडेंट तोकपा दे लंबी पत्ताबदिना अदेजा सोयब चोकपा नाबा यावबसे असुमति यावरे होजिक होजिक लाइरि फिबम नि दम बुरिसनि सोंगी कनोदा सोंगी साइड अमदि सेमखरगसु सोमदि सेमबिउ हाइबसे कनामदना ताबिद्रि हुजिबोबा नोंजु चुबा मतम अदे अदुमाइना लंबी खरा नान मतमददि असुमति आंगांग नुपिमसा नामथुबदना अदे अयुं मतमदा ट्यूशन चटपा आंगांग नामथुदना मयाम तौबा मयाम याव लंबी असी अथुबा मतमदा मणिपुर सरकार की मरी लेनबसिंगना मित्येंग चंगदुना लमदम अदोंगी प्रजासिंगी अवाबा सी कोखनबियु हाइना सरकार की पुनिंग सिंगसिलकली खोगी PWD की खोगी मरी लेनबो अथॉरिटी विभाग सिना हारिबा लंबी से मसी अथु मतमदा सेंजनबियु सेंजन रगदी मसी लंबी चपदा यामना खुदोंग थिबो ओरे ओइरे मसी सही मंगा तरुकी सुरे आइने आई वखन खाली मसी PWD रोड ओरेगसु मसी कोलास थाबिदब कोरे अदुना खोगी BRTF की सिनाउ सिंगना मसी कोलास थाबिदबदगी मोइना मोगी BRTF गाड़ी सिंग लाग नुंग खर हाइदोपि नुंसा खर थाइ अदगी नोंग तारकांदा उसी सुमाइन उफुन मफुम हाजले अदुगा नोंग तादर मतमदि उफुन जि थुंबसिना ngasai उफुन होबसिना ngasai साइनस तौबा लोक थुंबा मकल मखा कयागी लाइनासी आमदि पुथोइ हाइना मसी ISTV की सिनाउ सिंगदा आइना वाहिसी तमजनिंग मोफमनि ISTV न्यूज़ की दमक कैमरामैन इमो अमदी जीवन कॉन्सन गलोइनना पाउदम जरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज़ लंफेल नागा कोकी की इरांग दा खुंजा सिंह खुल थादोक्तुना सेनरी ngaida मियोइ लाख मंगा मुख खुंदाबा यागदबा पाक सौरबा तंपाक लममा म्यांमार ना लोक्सन लमले इरम मसिद रिपोर्ट मा मासे मयामनदि थाजबिरोय मासे फेकनि मासे एविडेंस नि मयामना सु खंगबियु 1992 फावबा मासिद पिलर नंबर 87 से टिक न हकले हेरगा मसिद थानमि हाबा अखोइ मादु उहौवी इमितमकना खंगहौवी अदैदि इचिनि नाव कुकी सिंगा क्रिगुम्बा खिक्तंग कन्फ्लिक्ट ओइबदगी अखोइ सु बर्मा से सही तरामु हेना चंगलक्त्रे मतम अदुदा पिलर दो अखोइ उहौद्रे हाबा मतम अदुदा मांगहौख्रे अदैदि ngasi अखोइना मसिद सिंगदो खोदुकले हेरगा अखोइगी पिलर नंबर सि मफम असिने हैनंगाइसु बर्मा हाइबदगी अखोइ सि चेंगचा वालगा अखोइना काइथेन कानरिबनिना मधु सिंगदो खोदोगा थंबसु अखोइ कीजै तसिंगना हाइबने अदुबो लंबुदी मुन हॉपचिनख्रे किलोमीटर अनि मुख हॉपचिनख्रे होजिक पिलर नंबर 87 से आदा किलोमीटर अनि मुख चंगसिलगा लैख्रे अदैगी अखोइसु कमहाइना तौब्रा अखोइगी लम असिदा अखोइ लमगी मपुगासु तानाददुना
masida kam haina masi yung lambra haibasi matam aduna kem osi da so ekoi hairam miaba karigumba border fencing la aga so hanagi ariba border asida fencing tawbiyo haibasi ekoi government of India da so government of Manipur da so ekoi masi hainingi hoje ekhoina lejariba mafam si border pillar number 87 amadi 88 ki man ekoi gi marakta leiba aduma charing phai village ki mafam amane mafam asida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯉꯥꯁꯣꯟꯃꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯆꯔꯤꯐꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 87 ꯒꯤ 88 ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅ 95 battalion border security force na 1988 phau leirame habagi witness amana bangar si sina proof oibi left side yang matam da 50 meters lapna lei bangar si aduga right side sina 150 meters kuma lapna lei shu chawa area sida BSF au PK kidar si mana luchina leiba si force at least 100 kuma di shuram gani haina khali Bangladesh leiramaga 86 na 87 88 border pillar na manung changba leiba haibji oithokro haina khali PK kidar haina mana luchilaga leiramba BSF se ashina khoi miyam da Manipur intihas India gi intihas proof to bibi yaba statement amani karigino hairaga akhoi gi Bangladesh leiramaga border pillar na manung changaga BSF na mayama gi lamda sange haibdi intihas leiram gi do mande adu hozik okhoi sina utpana karino hairaga leiriba BSF tariba khunsi asi okhoi gi India gi khunni India gi lamni Manipur gi lamni sida tariba si okhoi lamnga ibni asi gi witness oina border pillar 86 87 gi 88 si manung chang khibise asi okhoi damakti yam ashok oigini alanba oigini habagi hojik phawda akhona border pillar se akhona leirib mafam sidagi hojik anobo mafam se kyam lapi aduga manipuri lam hojik phawda kyam chawna ma hojik akhoina measurement tawbada mangi bisi kilometer ani hena mangi ni border pillar 87 se changi se kilometer amatang kha ani hena changi ni adu square kilometer de yam chaw mangi ko square kilometer de yam chawna mangi adu asi mangi ba lamse akhoina kanba taradi Manipur ki development program ama pukhat pada Manipur pudama nungai ki doba lam ama se sida leiri ne more than 5 lakhs population taba yaba lamang ba habisi di yam mang kharabani habisi statement am pining hoje akhuna ukhre mamang da akhoi ipa ipu sina saibol amade nongna khungda rakpa charing phai ani gi marakta akhoi gi Myanmar ga tainaba mafamda karama mafamda ipa ipu sina akhoi gi boundary pillar se haktuna thamamage amadi akhoi gi khudam changdam miyamna ubikhre masigi pillar simak hana leramba ariba sidagi kilometer ama makhai dagi na ani phoi manungda changchalaga yunglakpanina mafam sigi praja singna boundary nauna yunglakpa boundary pillar se sathina kanna yaningde makhoi gi maige dagi mafam sida boundary pillar leifam thokte haibase khunja singna government gi mafam da yohan bi haiduna yamna kanna wakalakpa wafam oiri loinana masi makha tarakpo ina laksaningi base akhoi gi border fencing ase lakpa matamdadi sigi mafam sidagi amuk 1.5 natragana 1 kilometer changsilaga amuk tarakada maramna mafam sigi khunja singdi leitabam khangdaba tumham chamam khangdaba phibam amada awaba mayakna duna leire Istv news ki dama khwapam nawol oina na paudam jaiba Richard Ranjan Chandel district Charin Phai village Masa kanjinaba funa kanglol nupi singda pak sana tambiragani haina Eastern Thangta organization thadrokpa cherolomana khanglale hoji pawl maktana tenba brem tongomane Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liverda akaiba laklaba natraga livergi mapangan chontharakpa tarabashu karishu waningai leitre lifsaf shira fijin biu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi nadringai da saksal hobana hena fai Shija Piles Week February tang kunithoi dagi kuntaret fauba free surgery OPD consultation for piles loinana 15 March faubagi manungda treatment tawiragadi 15% concession fangbigani
akupa marol makhagi phone number natraga shija hospital sagi khangbiba yagani Irandama sigi ahan boy no puthokjaba sangai plastic storage tank sizinnabi yansinaba potlam yaudraba LLDP ina sajaba sangai de sizinnabi thangbigadaba size singli 200 300 500 750 1000 1500 amashung 2000 liter ni chahi taragi guarantee ga loinana khenaba makhal kudingi apamba machu sing khambigani Delightful cupcakes with creamy vanilla filling. From Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings. From Winkies, the cake specialist. India ki ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna lejare half liter 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi akupa marol Loktak Industry, Industrial State, Takiel da contact tobiu. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal amuka na taramok sari mentally stainless waraba nupi masani kaksing police na thengnabadagi child welfare committee thawal da khosinar le Makoyani Child Welfare Committee Thawalna Housit Luang Samam Leba Colonel Zotil Central Home the Tamle Angani Dudi Tombi Debi say Taratru Amadi Asa Debi say Taru Makoyani Masil Manoni Apopagiming Ning Them Amadi Apopagiming Santi Kawihari Lepamdi Sabsaba Kangmangamdri Public Discourse on Central University Crisis Habisidat Nomigoiba Kananamagi Torama United People's Administrative Council Upakona Sindra Manipur Press Club the Pangtokre Taramaduda Upako ki President T.S. Basudev Impala Free Press ki Editor Pradip Panjobam Isel Express ki Editor Irengmam Arun Human Rights Alert ki Executive Director Bablu Loitongbam Amadi Manipur University ki Associate Professor Dr. Singlal Maistam Singba Miyokya Nasir Waki Tarungi Nungyoiba Warol Piraduna Upako ki Secretary General Y. Basantana Ngasi ki Asikumba Public Discourse asi Saliba Thas ki Mapalda New Delhi ki Surapati da Pangthok pa Culturally Toromabada Anti-Indian oiba slogan khara lauki haibagi damakta Jawaharlal Nehru University ki mahiroi Kanhaya Kumar bu fadna jail da thajinki asigumba rajniti oiba maong da satharikliba thong asigi sumaral praja miyam na sukhangpam thoi haiki bablu loitong bamna haikibada UPS sarkar bu sauna maithiba piduna sarkar paidbe NDA sarkar gi anoba wakalol kaya sina ngasidi tongan bai su kya thurle issue sing asida praja miyam na yengba yabadi NDA Sarkar na Hindu nationalism da Hanamiang Tamlaga Sangsalakpa Tabak Thorom Kaya Sina Apipa Puruf Kaya Si Mutkigadra Habigi Mipaiba Malakle Haike. Liberal friends in the right to self-determination issues must support of the domain and fully the sister of Manipuri this harms in the Zakariba, Ichil sister of Masi, one Hokarino, Amadi, Aquina Karamongi, alignment of a political alignment of a to E. Heaven in the sincere way. Kanava, Yam Matancha, Manipuri, Midian the Gidi, Manipuri Laiba, Pugilay films the Masimba, Yam the reactionary politics, condemned of the Carway, Amadi, Aquina, progressive Weba, Aduga, Mibu, the heart of Aduga, Mibu, Naire, Netraga, marginalized community in Hedana, Tundoktaba, Aduga, Lairaba, Aduga, Apodi, by visitor Mayami, Konjenda, Aposhu, Changsendana, Masigi, progressive voices, the Mibu Gevartova, human rights for Napa, Amadi, right to self-determination, who is a Sanman, the Wuni had told the voices here, Masida, Aposhu, when I support we, Amadi, nationalism in Minga, Bharat Mata in Minga, Apodi, minorities to Ki Hangoi, Tukachanatova, Amadi, Apipa groups in the Apodi, Saptambu, Tugaina, Masimbo politics, Apina, and then to Nagarway. Non-Edeleva Indel Gramins Bitragasi Matonitine Togdi Haiduna Longmai Area LPG Domestic Consumers Welfare Game Members Singna Solon Sincre Gas Agency Sinamiam the Mapumpan gas Pangande Hari
लिसिंग नि तरा मरी दिसंबर तांग कुनि थोइदा हांदोकिबा गैस एजेंट सिना लमनमदोंग मियाम की गैस फंगदबगी अवाब क्या कोहनगनी हाइना थाजनरमबदु थबक ओइना ngasi फावबा पांगथोक्तबदगी खोंथांग asi लोकलपने हरि ngarang numidang pung 9 minute kuntrarom taba matamda bobopura gi telephone baban mamangda tingba ISTV gi line ngarang moredagi pot hondorakpa tata truck singna thadal ambadagi line asina puriba customer singda ISTV gi program sing yenganma gamdre hauji semjin bagi thabak kanna sathari ISTV bu yengbiriba maike songi customer singna khudong sadaba sigi damakta waru bidinba kangalakle Nomaibung Purana Raspberry de Leba Acme Fertility and Health Care Center Amadi M. Susandal District Committee Morena Sindrungasi Ima Kondong Larambi Harabungda Cervical Cancer Awareness Cum Cervical Cancer Screen OPD Gi Matangda Kemam Pangthokre Darkar Leba Hidak Langthak Singsu Lemna Yantoki Economics and Statistics Samadi DIPR gi mapangal kangkhanba thabak paikhatli haina Chief Minister okam ibobina haikre Lamphel gi BRTF phawna salibalambi asi sei kya gi mamang dagi semlak dabana ka hena phibam soksile ngasi phawbo mari leina basing amyeng sangri Hausi gi de astibina pizo paw matang slojire meng tabu prom pomukana kromjare